Konkurs se odnosi na odbranjeni master abo magisterski roboti z oblasti društvenih naukoh, powiązanych z rozwojem ruskiej zajednicy, a okreme z oblasti jazika, literatury i historii. Na konkurs treba poslati odbranjeni master i magisterski roboti, ktorí ešte nie publikovaní na druhým meste. Otvorený je do 23. septembra toho roku, a rezultati konkursu budú poznati po koniec mešaca i ta naukova robota bude vydrukovana po koniec roka. Prijavi se posilaju po pošti, ljebo se možu prinijeti direktno do zavodu na adresu Futoška 2 pred 3 Novi Sad. I se ovim napomnut, že konkurs bude realizovan s pomocu členov komisiji jazika toho roku, ktorú tvoria fachovci z oblasti ruského jazika i literaturi i historiji. Master abo magisterska robota muši bud napisana ljebo preložena na ruski, bud značna za rusku zajednicu i zadovoljiť naukovo-vyhľadovackí kriteriji, a po obsjahu bud zluhoka kolo 100 boki. Tekst konkursa mož prevžac na sajtu Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh.